So today day, nag-day off day ko today. So nag-atok sa Lulu ay para magpalit ng mga pangpasalubong. So ako ipakita sa inyo kung sa akong napamalit ng pasalubong. So ang pasalubong ko takaron. So mo ni siya akong palit. So start off sa pangbansang pasalubong is so kini siya 3K din siya isa kay ani. And another one. And green tea. Break. Dried apricot. Fig. And minis. Kini siya 2K din siya doa. 2K. And duct tape. KitKat. And duha ka Toblerone. Ayan. So kini siya nga Toblerone, kini siya tag 1K di ang isa ani. And also kape. And I bought also something for myself. Oh. Nagpalit ko og DJ cam. So atong tanan ha. So battery. And ito yung camera. Taran! Cute! Gamay kayo siya. Cute kayo, no? Gamay. Gamay kayo siya. And yung charger. And yung wire. And then, nagpalit po ko cellphone pasalubong sa akong manghod. And isa ka cellphone para sa akong tito pang pasalubong. So, maulang niya akong ganap for today. Hi babe. I'm just been working here. I've just been working here with making a drinking glass or half of it. So I just separated a bottle here recently. And yeah, I would make this this bottle here soon look like this edge here, nice and smooth and round. So yeah, this is how I want to make it. And yeah, I'm just done with the glasses, or almost done. I have planed the top and rounded the edges and sanded it all smooth. So now it is just doing with the label. I have two glasses here. I originally had the plan to have 3, but one didn't make it. The edge did not look so good, so I decided to scrap it. It's not point to take too much work in doing it, so yeah. Love you. All washed and cleaned, label removed, and ready to use. Aww. So here they are. Just done. Mga nag-subscribe sa akong channel. So, 587 subscribers. Thank you so much. Salamat kaayo nga. Hantod karon na lang gyapon mo pirmi. And also, gusto ko na ako i-take ang chance na mag-thank you dahil sa mga nagtanaw po sa akong video and sa mga nag-like and sa mga nag-comment. So, lagong kayong salamat. So, God bless us all. Thank you.